أنا السلفي يا أبتي، أنا الأثري ذا سمتي، فدعوتنا موافقة لأمر الله قد صغت. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga luksak ng mga pagriyakansan ko agama Islam, aya kapumagpudaan tanuiman to sang kaya makambetauras, nagyong kaya makapantag ko mga rarad o kapanariksi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Aya sabo pa kapagpinutulatan o sayah na ubamakugub sa kapagtano ko mga tao, alalayon mananariksi ko Allah, uli na kaumanan, so tawakkul ang mapapadalam si ko puso o manisa. Sa ayad na pagnaya pagaluin tanong, نجين قد وقتر والله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يحب المتوكلين. متى أنا سوى الله نبكب بيان ينسو معتاو أكيبنا نريق الخانيان أيما أنانيان نبتسقك قوي تتنوك قصصات والله سبحانه وتعالى أجينا إما سيسيني وبتنجسان nasuka dalam mutitu kapanarigsi ko Allah san ko puso o pitanggisaan rakitan. Ikadua, naging kaya tawakkul na igira amya kamuayan ko puso manusia na pkedin ko manusia suka tetak na amukarna. Mga luksakan mga pagariyakan san ko agama Islam aya unayan, ulangwan abulong apakabulong kulangwan agdaman o manusia naskanian su tawakkul. Aya mga ala asakit pagpakaalang ko kapsul dukat tetak na amukarna ko puso manusia na paganayron na skanian susawan kumapunggulawla ko kuriya masah. Ikadua, nasurat ta aginawah ararad umiyay po sa masa. Ikatlo na sukas sa sarabulong nga o manusia kudinian kas sirupuga kuping balang abaran dia isang kaya kapapantag na masa. Paganayron na so sawan kumapunggulawla kukuriya masa. Kagidama busa katawro kita no banian katawiyo anto na imapunggulawla kukuriya masa. Kapakaya iman to na makatatamok sutaw na pirarabun na miyada sutamok yan. Kipa kaya sutaw na makapipya kang bubulawasan yan na piraulan na kaya taguan sa sakit. Kipa kaya iman to na matatarotop sira na pamilya na si kukuriya masa na miya kang blablag siran. Na sabab salita no katawan no anto na imapunggulaw la kukuriya masa na kipa kaya kataguan tano mambusasawan na igira amya pa dalam ko puso manusia su tawakkul. Dari maano tao asulangwan ama punggulawla na sisisa kapaar wallah na inuskan yan penupang mapsawa na uli na pagkalak. Na ino makabagay tano sa analogy, ibarato sa katawa mama, pagupiraan. Nasagyang kutwa kapagupira eron, nakiyatukawan yan na aya pagupirar kanyan na doktor, aya tabiata kiad noon wallah ibarat boyam na igira apagpagupira na magatos ka porsinto na successful. Napakaisa, bagyang ko to pagupiraan na di pakabulong ko sa wanyan so kaketukawin yan sa aya pagupirar kanyan na doktor amagatos ka porsinto na successful ikaw pira. Pakabulong ano to? Kainos kanyan pinupamalisa sa wasawan uli napkalak idaman na ikalak yan. Nasu Allah subhanahu wa ta'ala na inipasadian asalin sa tao amanarig ko Allah na pakasaligin sa kanya no Allah subhanahu wa ta'ala. Ay Peter o Allah sang kanan na Quran, wa tawakkal ala Allah wa kafa billahi wakila. Usirakan ka ko Allah kakesanaan sa Allah apanarigan. Peter pen Allah subhanahu wa ta'ala wa may yatawakkal ala Allah fahuwa hasbuh. Nasata wa sirakan ko Allah naskaniyan na pakaamblon. Niali pen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tigin manai law annakum kuntum tawakkaluna ala Allah haqqa tawakkuli
أنفقتم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. Upama ka manarig kanu ko Allah sa sampur na akap panarig na pagang kanunian sa pagper sa detaro kapriskinian ko papanok at mga balaga susukat amaliliyak at tinukaan niyan sa ungos na maling nakabubuntran at yan. Nagu tantop na madakla hadith naguayah ama kang buguna na usan asa din sa tawa manarigsi ko Allah subhanahu wa ta'ala napakasarigin sa kanyan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Yan nagtinusututulan ko Ibrahim alayhi salam, Musa alayhi salam, kukadaklan ko mga anbiya na sabab sa giyang kuto kaya panarigiran si ko Allah subhanahu wa ta'ala na siniyap siran wallah sa giyang kuto mga panapang. Di sabab di tano pagawid na akal sok na batano awid akal. Sumapong gulaw ko kuriya masa nasisiyanan sa tangan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Tindagan tano agyang kutwa. Pitero Allah subhanahu wa ta'ala si kunabitano a Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pitero Allah kul lan yusibana illa ma kataba Allah lana. Pero ang kahi Muhammad dahit yubar kami wallah inuntabu sa nganina ni ini surat wallah para kami. Nagina ni isa patut si kupis sa katawan amilang agyan nagumapapakita naman yan sa ginawa niyan. Sulangawan taman na isusurat wallah subhanahu wa ta'ala na ayabu italimbar kaw Allah nagyang kuta midadakat din sa panuratan pumadaysir ka. Ikadua mala sa kita pagpaka alang ko kapsul dukat tetak na amukar na kupus manusia na surat ta aginawa ararad umipus sa masa. Si Imam Ibn Rajab al-Hanbali na ayatigyan na ungaw tawakkul naskan yan sukat tarimaa ku Quranu Allah subhanahu wa ta'ala su imanu bil qadr. Padamal buda ka kasabutatan saya na su tawakkul na di din mapadalam ko puso manusia inunta na matarimayan sa tarutub so ika na marupon o paratyaya as kanyan so imanu bil qadr. Upama na di kad mabaluyaman na narig ko Allah inunta na matarima aka asulang wantaman na sisi sa takdiru Allah subhanahu wa ta'ala. Na di ba pitsararado imanu bil qadr na mapapakadayan surat ta aginawa ararad umiyipos. Kapag nairon na upama kabakad pa kapumili anday piliin ka sa mga kabaya wallah parar ka o sa mga kabaya ka para sa ginawang ka. Na so Allah na alamul ghuyub naska na ba nga katawis sa mga mighib. Inuso Ali radiyallahu anhu na ayakat turo yan na igira at tigina miyamang niya ko Allah makapantag ko mga shay upaman na kababayaan yan para sa ginawa niyan na upamaatigyan ka pamatigyan katarima ano to Allah na mapya ginawakan sa isa gayud na upamaatigyan kadira ni bagay Allah sa pangniyakan na mapya ginawakan sa 10. Upaman na sukapipya ginawa niyan igira inibagir kanyan wallah kababayaan yan na 10 times akapapakapya ginawa niyan igira dir kanyan inibagay so igira dir kanyan inibagay wallah payang niniyan. Hingga ino to nakagitigyan na lianna al-ula hiya ikhtiyari amma thaniya hiya ikhtiyarullahi azza wa jalla. Agitiginas giyong kutwa paganay nagyuto sunganin apiniliahan. Nagyong kutwa tiginay kadua naskanya so pinili wallah subhanahu wa ta'ala. Ayamaan niyan na upaman na kagiayarakan inibgay wallah nasup kababayaan yan pararakan nasup kababayaan wallah pararakan na sigurado na ayadabirah na mapya. Inupadaya sa paginang kaantano, igiraman utwa ad na mga shay, ap kababayaan tano ado tano maparuli, na di tano prata aginawat, na ino tano pa mga prata aginawatan.
Baya sabab padika kerata aginawa tanu na kagya ini bagay rakitan o Allah sa kebebayaan yan para raktanu. Ikadua, namya'alip nu Allah subhanahu wa ta'ala Peter wallah ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir. Demi akasugatatik wallah apid sepa kasugatatiu bakulupa buda pensi kuma ginawa niyo inunta na midadakat sa panuratan kuunaan uda amirun penkaadna mataan ajuto na si wallah na malbud likay la ta'saw ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kaangkano di makapumbuko kunganin amya papasarkano atig wallah abudik kano mababaya kunganin a ini bagay rakano so Allah na diniyan kebabayaan sulangwan atak kaburu asalibantu. Ikatlo mala asakit apapakaalang ko kapsuldo katetak na amukar na ko puso manusia nagyang kaya di ikas silupuga ko pimberang abalandia sang kaya dunia yung kaiman adikas silupuga ko dunia na igiraminit taralu na gimala ap kesabapan sa kap kededag o manusia kap kelipatin niyan sa ginawa niyan as kanyan na uripin sa kanyan o Allah subhanahu wa ta'ala na di din mambusurid sukat tetak na among karuna ko puso yan na amay kasutaw na tarimaan yan asulangwan ama penggulawla nasisi sa tangan wallah sa tatagwan no Allah sa aturan sudin yan kam bagi-bagi ko mga riski niyan ko mga uripan niyan sa ayabu keparliyo tao na subagian niyan na inopno pamapteralo uno tao subabaya yan ku dunia amlagid bes ulanganan niyan sa oras agu panagong taman antawa akadi na so keparulin yan na malagid din niya kaysa kung naad na niya kaysa ki Hatim al-Asam o anto na ayo pa man na pianagumbalayan yan sa kibibida o katatawa kalian ko Allah subhanahu wa ta'ala aandad ni kaaloy o katerwa tawakkul naskanya ni pagkapikir mga tao na aya ini sembagian na pianagumbalayak natigyan so tawakkulakan ko Allah si kupat sagyang ko tatigin apat na aya paganay sagyang ko to apat natigin man na iya niyak nalakan amataan na suris kirakan wallah na dirakan keagaw o salakaurakan dikakan o salakaurakan nasabab pro na dak natigin bagi sa malaakap pagawidakan ulina kapag importante pinpin sarara duka panarigsi ko Allah subhanahu wa ta'ala sa gipa kauriyang kurun na suka panarig ko Allah na kasabapan sa rin kapakasuldo tao inakapakasagay tao sa kapamagitong sa alungan amauri. Baana makumas kanyan sa alungan amauri na VIP kanyan. Makumas kanyan sa alungan amauri na ritsus kanyan din ko surga. Ay dalil nagyang kutomya aloy sa hadith aad na mga tao sa alungan amauri asurid sa surga adid na akapamagitong nagudid na asiksa. Na aya Peter o Nabi na humul ladhina la yastarqun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Sirang sudi makipemulong gumangataw adipsuk na o din adipagilay sa ganat gusisiran mananarig kukad na niran. Di sabab maluk sa akin mga pagariakan san ko agama Islam asa tao akababayaan sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa tukna amukar na niya sa isang kaya dunia na makasulit sa kanyan ko surga sa din asiksa nagukap pamagitong na lalayo na niya sa ginawa niya so kapanari ko Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakumullahu khairan ala husni istimaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.